Yaku ang mimingkalo sutak mita pensebutan takai teruku makan kinga tukis kahitaw ini saya ha. Dia sengaja jika saya do mengali itas ni makan dia tak sepat dia ya sengaja do ni tai tamino koli sau ita yani sekang kiga minyak yani ka koli sau besengan seng o kata daen kingan betunuh moheng deketai seng o ni o seriu tan kana dah. Nini sun tu cingkana tunuh sun ke petunuh ga nini lebur balik ka tempuso alang pesengan he senguli no ya dah tatul kana ka dan ko koli saksi atak sun ni yayung kana ni senakay kana ka koli da alang mahuya kana ka menyak tempuso alang pesengan dah nini koli keluan tah ni sengo menikon ka kingan musa sa tulebak mita dahagan koli sa betunuh ka dempet patas ho. Tayo taga angas na sa betulo po so ini wah nayan ini ga asita biglay kuli sa dagiya ka iya kuli so palo dagiya ka seng ka betulo ko ungak tanda nini tagan hini seng lele balik ka na betulo kuli wah 滞洪池的上方也是东北角，它留一个比较靠北边留一个，底下留一个滞洪池。那么那个滞洪池，它的作用它是说要滞洪，可是当他们的地质学家上方会谈地质学家，我在问说，如果因为开采，会敢不敢保证说会不会致灾？就没人敢保证说不会。然后再来就是今天会有这样的状况出来，就表示它的施工绝对有问题。Lemo kaya na ini sa nguli ha ni bungat anaman sa pole ko ya sa tagan ko tali sim kalay ka hini sang kisun wah. Ya kan ka talan ko sa mgolek kita sa msiya yung nini msanaki uli ni adis palan ka sa ni amu subu tusin ka na tunuh. 怪手在刮的时候，它边坡上面的那个地粉哦，因为天气太干燥，它就那个岩屑滑下来，所以在坡面上会扬起那个一些粉尘。然后后来我们再从外观这样去看到哦，那个粉尘有上飘，所以我们马上把这个工就停了。滞洪池功能在什么地方？就是能够预防一些水患的问题，能够确保坡路安全，但事实上不可能的事情。 你一天把角落那边用一些石头往里面倒的话，滞洪池的功能丧失掉了。 Simiyo kani kakakalawa betuno puso kulon hini sa inguli ha ni sayang han o gisa kalhangon bale uli gusto mo ka yani kana tusin kana tagan hini sayang o aji maham tur kana ako kuli sa dan ksiya kasun ni ida sa ni sa iya kadanungan kana katang puso adang ni ni mendaha kamu sa mesa ni mahani mekmita kuli sa nani kan tagan hiksan ni unga sinu kana ka yani hini sayang ni buku do panikon ka kuli sa puso balak mita tahagan mo takmita. Mjingkani mimingkalaw.